Serçava hatın rez çalakiyên mey qada kurdoloji li ser ziman, dîrok, folklor, çand û hunera Kurdî didomin. Îro jî ev çalakiya me yek jivan çalakiyan e. Mêvanê me kek Doktor Malmisanîş tebxêr hatî serçava hatî. Em pêşterbûna te pir kevxweşin kek Malmisanîş. Mijara çalakiya me etimolojiya Kirmançkî yani zazakî newlekek û kurmancî. Mijara çalakiya me ev e. Moderatorê me kek Salih Gündoğan e. Berî got ez peyvê bidim xweyê peyvê. Agadariyeke biçûk ez dixwazim her çalakiyê de em vê agadarî didin. Çalakiyê me mehê du car e. Yani pazar roja carekê tên li darxistin. Rica me ji hevalê me kesê got bixwazin ji va çalakiyên me agahdar bibin. Piştî vê çalakiyê telefona xwe bidin Öztekin an hevala me Şilan Xan û her wiha rêya WhatsAppê îca hûnê her meh çalakiyê me agahdar bibin. û ez zaf dû dirêj nekim ez peyvê bidim kek Salih Gündoğan fermo keko. Cardan hûn bixêr hatin serçava hatin. Mêvanê me hêja hûn bixêr hatine, sersera hatine. Îro wek kêk nezîr ji got mijara me ser ziman e. Beşekî ziman etimolojî. Etimolojî li ser qurmê ziman yani ev peyv ji ku derketine, bi çawayî derketine, di kîjan tarîxî de derketine. Henekî li ser wî mijar ev mijar. Mamoste Malmisanîş hûn giş nas dikin. Yani nehewcê zêde ew bikim. Dîsa jî li Diyarbekir li gundê Dêrê hatî dinyayê. Piştre jî dîsa li Ankarê zanînge xwendî. Piştre jî ji bo tehdayê dewletê derketî derve û ji hetanî wir heta îro jî berhem nivîsîne, berhemê wî li ser zêde sed sala bîsta da ronekbîrê Kurd wek din jî li ser ziman e. Îro jî mijar dîsal lêkolên etimolojî wek tê zanîn beşekî ziman e, beşekî muhîm e. Îro dîrokzan jî vî tiştî dizanin yani mesela dîrokzan dibêjin em yani dîroka xwe bi etimolojî dizanin. Ji ber wî ez naxwazim enekî dirêj bikim. Ez pê bidim mamoste kerim. Merhaba ji we hemû yara hûn xêr hatine. Kek nezîr ji bîr kir me tiştekî li hev kiribû me gotibû ew hevalên ku hatine beşdar bûne vê civînê de eger bi zêdeyî kurmanc bin ez ê bi kurmanckî bipeyvim eger bi zêdeyî zaza bin ez ê bi zazakî bipeyvim. Em çawa dikin ana? Zazayê me kîjan zaza biradestê xwe rakin. Ez bêm xê kurmanc zêde ne. Kabra kek nezîr karar bide ka carek din lê biner. Kurmanc zêdetir. Baş. Tamam. Baş e. Ji me re ferq nake çünkü carna hevalên zaza dibêjin çima hûn zazakî napeyvin me got eger ew zêde bin em dikarin bi zazakî bipeyvin lê ferq nake em hemû birayê hevin zimanê me. Me got kîjan zêde ve em ê li gor wê herin. Hevala behs kirin peyva etimolojiyê bê ku ez zêde dirêj bikim gelek bi Kurtî
أول سر رها بيوا رها كلمة هذا سكنة أو فلان كلمة يجي بيجا أم دبيجن جكو هاتيه أم بيجن تاريخ أو جكنجي وته بكارانين أصله وی چیه معنا وی بری چی بویه چوا گوهریه فرما وی شکل وی وک ام بیجن دنگ چوا گوهرینه چی سرده هاتره و مسئله که دور درجه یعنی تابی ده هر زمانی ده اون زانن به 10,000 بیجه هنه کلمه هنه یعنی لوم او کاره که گلک زحمت و فریه وکی من قلت هر بیجه هر کلمه تاریخ خواه یعنی ام نزان تابی بالروجانه وقت مرود پیوه وقتشتا نافکره لهر بیجه تاریخ خواه و گلک جاران او نای زانین اتمولوژی لسر وی تشتید سکنه یعنی او گرینگی اوه چیه یعنی گرینگی اوه هیا چیه چما هیا آیا کم وقت مرود تاریخ وان رهوان دنیره و کلتور وی ملتی وی جواتی جی مرو تدگه و تاریخ زمان خوش مرو باشتر ناست که و کی من گفت یعنی او جالی نتنی عالی فرم عالی شکل عالی بیچم یعنی اصلی وی وک معنا او چوا درکتیه یعنی هر پیو ام بیجن مروین بری چوا چما مثلا او معنا دایا چوا دایا چما معنا کی دن ندایا او معنا جکو درتیه چوا او منطقه وی چیه فلان اساس اتیمولوژی اوه یعنی اوانا یعنی یک فیداوان یک شی اوه کو وقتا مرو زمان استاندارد چه که زمان نویسین زمان ادبی چه که یا پیوا چه که جارنا ترمو پیوین نو بجای نو مرو احتیاج دبینه کو چیکه وکیلو مثلا کرمان من پیوات چیکن وقتا تو پیوات چیکی تو او رها یعنی کوکا پیوین دن تو بزن بی او دبا علی کارش ترا یعنی دبا نمونه جبر کو گلک جارا او نای زانین وقتا پیو تین چیکرن غلط تین چیکرن یعنی جبو بجارتنا آوان ستاندارد جی او گلک گرینگن هر وها جبو کو مرو پیوا بر یعنی بیجه راست بکار بینه جی معناوی دوی بزانه به رهاوی بزانه به بو نمونه تنی از یک نمونه یکی بیجم مثلا میزان پاش هون زانه ایرو ام دبیجم میزان پاش از گلک بدهان یعنی نویسکارین کرد کتابین وان من دیتیه برای زن دبیجن işte نویسکار ورگیر چاپخانه و فلان بیوان و دنویسن یکو میزانپاژ و چکریه کیه یعنی میزانپاژ işte دو نقطه لسر ها گلک جارا غلط دنویسنه مثلا جه کو بیجن میزانپاژ دبی تنک دبی میزانپاژ به میه دبیجن هنک دبی نظامپاژ اصل پیوی میز آن پاش میز فرانسی یعنی دانین آن یعنی تده پاش یعنی روپل یعنی روپل ده بجیکرن معنی اوه یعنی وقتا بیان نزانه او هنک دبیم بلکو او نظامه ته نظام انتظام یعنی اوه نمونه که مثلا وقتا تو اوه بزانه بی تو معنی و اصلی و تو بزانه بی تو نبیجی نظام پاش یعنی یا جی میزان پاش یعنی نویسکاره معنوی نزانه یعنی اوه تنی نمونه یک بو ایجا زمان مثلا زمان هنزان گلک فره یعنی به هزاران روپل خلکی سر نفساندنه امی 45 دقیقه ده ما گوتو به امی 45 دقیقه بپیون ده 45 دقیقه ده طبعا ام تشتی کو بکاربن بیجن و پرسینور کریبن زمان هندوزانن دنیای بحثش هناك 6,000 هناك 7,000 زيادتر زمانه دكن يعني هنا إجار أو تناو خدا هنزان جروبي وان هنا فاميلياي وان عائلة زمانه هنا كردي يكش زمان هندو أوروبيا أم دبيجن جبو بيوين كردي وقت كيجان
زاراوه دبه برابه وقت ام پیوه که اگر بخوازن رهی و بزانبن کوکاوی بزانبن او زمان ایرانی هنه و ام بچک هایا ما بچک نه یعنی هایا مجوان هبه یعنی زمان ایرانی ام بیشن آخری نزی کتی ناس کردن فارسیه البته نه فارسی گلک 20 زمان هنه یعنی زمان ایرانی ام بیشن فارسی بلوچی سمنانی مازندرانی تاتی گلک زمان هنه یعنی همو آن نهاتن بیرامن یعنی نزی 30 زمان هیا اونا همو زمان ایرانی پشتو مثلا و جار هن رها هن پیوین ما دیگه که تونن تو آدنه دادوینی یعنی و زمان هندی هنه هری کون آکوتین زانین زمان هندی آکوتین زانین سانسکریتیه سانسکریتی زمان کو بری عیسی بری حضرت عیسی بری میلاده 2000 سال تقریبا 1500 2000 سال بری هاتیه نویسین او زمان دینی هندویا بویا یعنی او زمان گله گرینگه جبر کو نویسکیه و وقت امد بین زمان هندو اوروپی یک رهن و زمان کو هاتیه نویسکین از بدقت دبیجم یعنی گرینگه کو هاتیه نویسین و زمان کونه و گلک زمان دنن هندی هنه پاشه مگو او هندی و او جی ایرانی پاشه هندو اوروپی ام دو وقت دبیجم زمان اوروپی زمان کل اوروپای تینا آخافتن هند زانن حوجنا که از وانا بجمیرم اوج دناو خدا گروبن اجار زمان کردی پیوین وان گلک جاران بوانا را علاقه دارن یعنی بوکو مرو پیوین کردی رهاوان بنگهوان ناس بکه مرو دویش وانا استفاده بکه یعنی یک زمان جیران به تایبتی وکی فارسی ارمنی عربی سوریانی ترکی یونانی فلان اونا زبان کو وقت جوات او کرد نزی هوجیانه دانستندنک چه بویا و نو گلک تشتک نورماله کو پیو yani beje dane standine. Bu her zaman dünyaya usa tane kurdi usanene yani. O hen zaman miri hene. Zaman miri yani zamanın ku beri hebune le iro nayn akhaften. Ve ki gavadenim bahsa Sanskriti kir. Sanskriti 1500-2000 sal beri miladi. Yani jinnaha 4000 sal beri hatiye nivîsîn. Le iro nemaya. ایرو او زمان تونه بردوام اوی زمانی هنه کو زمانی هندو بردوام اویه و وک مثلا زمان چند زمان مری این کو تن بیرامن مثلا ام بین سومری زمان سومری کو yani 2500 سال ببخشید 3500 سال 3500 سال 3000 بری عیسی yani jinnaha 5500 sal beri zamanaki jiyaye o iru miriye ev zaman nemaya yani le jiberku sümeri hatiye nüvisin nüviski maya yani jiberku nüviski maya zanayın kulser zaman xabitine eva deşifre kiriye ev iru tezanin yani مثلا أقدي هي أقدي أوجي 3000 سال بري ميلاده كو جيرو أجر مرو بحسبنا 5000 سال بري ميلاده هاتيه نويسين من نويسكي هي يعني وزما از همو ناجمرم يعني وك هيتيتي 2000 سال بري عيسى آرامي 1500 سال بري عيسى عبري يعني إبراني كو زمان جهويا إسرائيليا 1200 سال بری عیسی سوریانی پشتی عیسی 200 سال و پارتی کو دمک بری عیسی و پشتی عیسی دوم کریه و پهلوی کو 2024 حتی 600 پشتی میلاد پشتی عیسی
زمان ساسانیه بوده. چما بحث وانه کر یعنی اوانه هر یک جارنا مرو هن پیوین کردی دوانا دا ره نوان دبینه یعنی جارنا موت وک وانن جارنا جی هاتنا گوهرتن یعنی رهاوی عینی اللي هاتیا گوهرتن از ده درج نکم او etymoloji من بحث کر لی دو جوره دو تور etymoloji هنه یک شوان فرانسیزce etymoloji popüler etymoloji popüler yani etymolojiya galeri etymolojiya خلق جارنهن پیوا لگور خو او دکه بیجنی زه دکه جوان را etymoloji چیه دکه او مجرد بیجنی etymolojiya galeri etymolojiya popüler یک şey etymolojiya normal etymolojiya ilmi هست yani او etymolojiya galeri نه هر ملتی ده دکاره هبویه با ما کرداجی گلک انا گلک بربلاوه yani بری مال ترکیه ترکاب خو yani yapacak bahsevan bikim Türkiye hunzan sal 1930 de teoriye ki wan hebu beriberiye Mustafa Kemal beriberiye Mustafa Kemal avana tezin wan hebu yekil ser tarihi yekil ser zamanı Türk tarih tezi bu güneş dil teorisi ev de teori yekil ser zaman yekil ser tarih çekirbun beriberiye Mustafa Kemal hun باور دکم هون زن از درج نکم لی او تز چی بون یعنی تز تاریخ او بکو ترک بنگه رها همو ملتانه همو ملتن دنیای جمصر فرعون بگره حتی کزل درلیا اوانا همو ج ترکا چی بونه ترک ماکا همو زمانه همو ملتای اجار او طبی جمره انا وک حنکت لی اوانا بصدان كتاب نويسينا بروفيسور ايوان او ايوان لسروات شتا تشتين عجيب نفساندنا يعني دمك وسا دوم كرنا ما مستا اسماعيل بشي كتابك وي باشا للسروي مسألة او تزا تاريخ تركا جار اسما بحث دكم استاني كان نمونه كو لغوروان توريا كان بيفيان كان كلمين تركي کوچکرنه و نه etymolojiya علمی etymolojiya galeriye mesela یک شوان مثلا مصطفی کمال بخاری yani جبو دیاربکری او سال 1937 ته دیاربکری ته دنیره işte navi Diyarbakır yani او دبی ev ne Türkiye yani dبی ev Bakır ev dبی Bakır be yani باكر تبي تركيا أو جي مملكة ولاية تركيا دوي نابي تركيا لما ديار باكر به ووقتها هما دقيجة أرغنية دفاجاري ده جي ترك ديل كرومورا تلغرافة كي دشينا دبيجة أو نافي يعني أو نافي ديار بكري دبي yani Diyarbakır olsa gerek falan. O ev hem yani vakt tiyatro ve cemaateli ev Türk Dil Kurumu ev profesörü var ev var dicivin dici de hem rojki şun da o ev ki giderdik yani. Dibejin ev lgur tetkikatın yani lekolinin ilmi ev Bakır memleketiye loma Diyarbakır yani o jinha şunda edi Diyarbakır yani. O navi resmi Dicivin belediye falan dugarinin yani. Usa gote tane cümle ki je bakınım da be eva Mustafa Kemal de beje yani. Esasda bu şehrin ismi Bakır memleketi manasına olan Diyarbakır olması gerekir ve artık bu isimle tanınacaktır. Vesaire. Bitmiştir yani. Eva usa mesela balki hen kelimeyinden hen peyvendin lugor kha etimolojiya wan evkriye. Mesela dibece kültür peyva kültür ku zamanın Avrupa ve Latiniye asli kha paş zamanın Avrupa'nın dinci bekartinin dibe ev kültür yani peyvek peyda kriye de ferhangeki nizam kijan evde dibe ev kültürmak
Türkiye debe bir Türkiye kültürmak heye. Bu ev kültür ne bir zaman Avrupa aslı ve Türkiye kültürmak. O izah dikeli gorxa. Mesela jibo ego ev peyva ego yani ez yani. Peyva ego debe ev aslı ve iç Türkiye yani. Mesela debe Rab ku zamanı Samiye yani beri em bejin zamanı İbrani و عربي و آرامی و معنوی اصلی رب یعنی خودی صاحب یعنی خودی و افندی اساس معنوی دواز معنی ده و معنی مزند ده لما جبو خودی کو ام دزان لگور اسلامی جی خودی تدی مزنه و اوه لی او دبی اویاج دبی ترکیه دبی رب ترکیه دبی مثلا امر تركيا امور تركيا مامور تركيا وانا هم بعربينا تابي بس على درجناكم يعني لقور خا هن تشتا اوا اتيمولوجيا مصطفى كمال يعني اكو امبيجن عجيبه او بروفيسور وان او كس جسارتناك اكو بيجا حيرا اوان نوسا يعني او بلابد بن يعني بالصدان تابي اوينكو Piştgiriya güneş dil teorisi dikin en peyve wan per ez bejim komik yani hene mesela de bejin Amazon ev çemek kutunzanın de be evya de be asli ve Türkiye de be amma da uzun yani amma uzun de be ev Türkçün ev deri gote amma da uzun u bir Amazon Dibece mesela Niagara şelalesi dibe gotuna ne gargara yani. Ev şelale şırşırdık ya dibe gotuna ne gargara. O navi buya Niagara yani tabi bana nizanıma bejin ne gargara gotuna Niagara. Mesela elektrik dibece Türkiye yani. Dibe yaltırık kökünden gelir yani. Yaltırmak vesaire. Mesela ev Apollon mesela. Apollon ev Xudayeki Yunaniye kevndi bije ev Alp oğlanı asli. Mesela jimera komik tildi ev usakirne. İcar tabi Türkatani usana ki emeji ne usadıkin yani. Kürde emeji çizaza kurman henjuan tabi ne herkes. Min juan çen numune anine mesela evki zaza heye ev Turabi Saltık ev kitebek proto dersim kültürü üzerine tezler nevisiye yani kitabın dibinin kitabaka yani. Aslında düsye navadını benim de ev dibece hemu ev peyvin ev navi efsaneviyen Yunaniya evana bir zazakine o bir zazakiye bir taybeti ad dersimin ne zazakiyedir yani. Mesela Herodot dibe her eşek manavi nefsan diye zazacı kerre dibecin her. O dot uzak dibe Herodot eşekten uzak. Yani usat işte zarok mesela usat yani çenake le jmere vakt zarokane telli ev camir ev min perskir khozate berpirsare kültüriyel belediye yani. Mesela usa tişçekirne. Peyvin usa gelekene az seri naişinim tani vek numunak umeru dikabet şahal. Mesela Euripides ev nüviska ev ki Yunaniye euro dibe euro zazaki yani euro yani bugün pi baba Euripides bugün babasının elinde çocuk. Bu işte acayip çekirne yani. Başa ez bana zede direjnekim seri ne işim. Başa ev numuneye ki mesela kurmancacı hin havalin hin nüviskarın kurmancacı sen numune ez tani bejim işte acayip çekirne yani. Mesela iki nüfsande de bir briefing unzan ev civin evdike. De bir briefing nüfsande yani berhevnik de bir ev briefing asli ve berhevnik yani. Haluk berhevnik ne jberku ev peyva brev yani kurt yani. Jberku civinek kurt civinek küçük ev brev avi kurt yani
ji Kurt buneti civineke Kurt le gotiye berhevnike aslevi buya briefing tabi ne usaya. Mesela berber bu berberi kuaför yani berber de be evya de be aslevi porbere yani. Gor kurmancı ev kriye. Le aslevi tabi ne porbere aslevi ev be latini je barb Fransi latini paşı hem Fransi hem İngilizce filan. Barb yani rü sakal yani. Destpeki de bu kari destpekirine loma gotiye barbier eko bu tişti mecul de be. Evya hatta zamanı Avrupi tabi ecbir nekim bejim mesela zamanı mezun hemuya zamanı xo pev be pev kelime be kelime tespit kirne mesela filan kelime cara peşin kijan sale lüku hatiye nevisin evana tespit kirne yani. Mesela ana ferhangi İngilizce Fransı, Almanı tülye binir ferhangin ciddi. Her pev cara peşin evya filan tarihi filan dari hatiye nevisin. Ev berberci millenert yani sala sezda da İngilizstani hatiye bikaranın. Ev berbera ku iru em dizanın paşı hatiye Türkiye, Avrupa hatiye Türkiye ve pev yani. Kurdajı bu hasta Türka ev pev girti. Peyvek nuye yani. İcar evan numunek din az bıçak bahs bikim insan vakti mevzu diksa. Mehin dest bir nekri ya. Çanda kaçu yani. Şuya 20 dakika. Xarabe. Neyse. Mecburi mütteşik ev kriyazı bir. Yek şey mesela ki Elvis Presley heye. Eğer ve ne bisti az jwara verim ekun ne bisti ve bira kusurinden yerin. Evya havaleke he l'Svediya Mahmud Levendi hun henek nastikin. Evya demek ki kovarek derdi xist binavi Mirkut kovarek mizahi bu yani. Caddevi kovarek de şkara tiş dünüfsandın de hecmareki de nebisi bu dibece filososiyolog doktor zikmak çıl zaman de komcivini de bir duru derecai li ser ve mesele sekini de be got asli Elvis ji Kurdistana Türkiye'ye lehela merdini li kaza kercev sihatiye dini navi bavi gendoya navi diavi ate du vakta mecburi iskanan da bavi Elvis ji kercev si sürgünü Chicago'yu kirine evci mecbur maya be bavi xara çuya Chicago'yu vakta ku çun Chicago'yu ve vakti Elvis hina 14 sali bu gava ku Elvis li kercevsi bu dergistiyek viji hebu ku nave ve her li bende bu her li bende sakine yani lema xabın gava ku Elvis çu Chicago'yu dergistiya viji li kercevsi ma Elvis li Chicago'yu jiber garibiye stran gotun ev strani vi li Alman li Avrupa'yu Amerika'yı belav bun دبی جبر کو ناوی نکار و ناوی اساس کرتویا دبی جه کرتو دبی جبر کو اروپای آمریکای نکار و ناوی تلفظ بکن او ناوی ستراناوی لیکرن ناوی ستراناوی جی ولی وره از لوی سری تلوی سری ور دلبرا من ور وی سری فاش او دبی جه کرت بو لوی علی راست بنیرن از لوی سری Elvis bu Elvis yani Büyü havi. İşte mesele lübür ne kadar? Mesele lübür ne kadar? Eviye Mahmud Jukhara vek mizahi nevisi bu. Evci her lübendeye yani. Evci lübür jgoti ev vakta lübür golü kabu kerto yani. İşte ev lübür ne sekini ev mesele çava bu le Türkiye le rojnama hürriyeti ev bu haberek yani. Bu haberek evana fem nekirin ku ev haneke ciddi ev kirin gotun Elvis Presley Kürtmüş. Tabi ev nahvazın kesbi ve Kürt. Loma dış derketin yani. Usa ev mesele tekrar kiriye işte izah kiriye çava gibi işte İstanbul'da yayınlanan Medya Güneşi dergisinde de derginin kültür işte edebiyat sayfasında yayınlanan yazda ölümünün üzerine yıllar geçmiş olmasına rağmen unutulmayan ve gençliğin ilahları arasında yer alan Amerikalı ünlü şarkıcı Elvis Presley'in Kürt kökenli olduğu ileri sürüldü. Tarihçi, sosyolog Doktor
Zaman Zakçıl zamanın yaptığı araştırmada. Onu Kürt oldu anlaştırdı. İcar tabi jiber kumu ya ne fazla kesbe be Kürt dibe dijderdik hemen yani. Eva ciddi filmdekin. Dijder kabul nakin dibe palavranın böylesi görülmedi. O disa izah kirine. İcar mesele disa ne kadiya. Ev mesele disa ne kadiya. Devam edeceğiz. Ev li Kürdistan'a başvur binave bizav kovarekeye kovar 1989 hada وانج اف غلا اوز راست فهم كريه وانج راست فهم كريه وبجدي نفساندنا دبيجا الفيس بريسلي كرده يعني فهم نكرنا كو ابا ياري حنكه ور للسروي نفسانده işte bahsike debe zamanzan tarihçi işte filosofyolog doktor zıkmakçıl zaman falan filan. Neyse. Ana az nuhin temsel mesele ve ki min got yani tabi ev mesele ki gelek duru derece kure her pev merudi kareli ser ve bir saata bir sakine. Az tani çen numuneyn ku من خواست ایرو بحث بکم از بحث چند نمونه دکم بحث بکم تانی کام درباز وام بنت زحمت نبه يعني او جبو كرت كرن طب من اوانا نفسان من نشر ذكرنا او تشتكوا از بحث بكم من نشر ذكرنا وشاندنا اوا كرت كري بوك الزمان وقت از بحث كم كي جان زمان من جوان استفاده كريت خير اخو دربازي او به مثلا بيوان نان يعني نان ekmek yani او هر جوره بن او ببخش او مثلا او زازاكينه او ريزا بيشين زازاكينه او هوراميه وانا او كرمانجيه وانا او سورانيه وانا او لوريه وانا وكي وندبينن يعني نانه وباش جوي علي لوي علي خير اخو بنيرن اب اوستاي زمان اوستاي كو 700 سال بري ميلاد زمان زردشته يعني وباش او بلوجيه او منجيه او فيدغايه او ارمنيكيه وفارسيه باردون ارمنيكيه و پهلويه يعني izah kirne ku asli ve peyve je niken yani binah kirin tuştaki tudakhi bini ahi gömmek yani manavi de avestayı da ev buya u paşi beluci de nağın heye ku buya ekmek yani çıma jver ku de beje destpeki de mervan vaktan nan khastin çekin hevir دخستن بني خليا كوج آجر دمينة لوما أو معنوية بيشين بناخ كرنا يا بن خلي كرنا و أبيا نكو أم تصادفي دبيجن بيوان نان جور ما جبر كود بلوجي ده معنى نان ده ومنجي ده هن زمان إندو أوروبي ده أو معنى نان ده حتى بأرمنيكي بالضبط külde pişmiş ekmek yani ev nane ku bin xistana bini ev bini xali yani jiviyat em çefem dikin ku ev nane ku em hemu lehçe bizaravin kurdi em nan dibejin asli ve jurte yani na mesela dibejin nan çima nan yani ku hat ya falan vakta meru nizan em derbaz bin em vakta müsaade vakta me kadand tecbirnek ha? Tecbirnek çünkü az birdikim yani. Em çek not bigre paşa emev. Devam bakın. Tamam. Mesela nemej em bejin. Nemej veki hundibin. Evana hemu zazakine varyanten wana ev hevramiye ev kurmancine varyanten wanen ev soraniye ev ji lurriye. Jalver Sanskriti mi goya 2000 sal beri milade o zaman hindi ku esas pev jurte yani. دوی زمانی ده نماس هیا نماس یعنی خواهوسا خوار کرن و خواه تواندن بجنا خواه و سلاو معنا سلاو ده هنزان او خلکی هندستانی فلان وقت او دکن سلاو ده وسا او دکن نماس بوی معنی هیا پاش مثلا هندیا ایرو زمان هندی ایرو ده معنا سلاوی ده جخواه نماز هنزان به عربی صلاته عربی نابجن نماز او دبین صلات يعني
سلاوێتێ yani ئاوێستای دەنەم ئەوژی خوارکردن و هەروسا و بویە هێدی بویە حرمەت و دوعا ئەف پازەندیە پارتی نێزی زازەکی نێزی کوردیە بچەکی نەمێژ کورمان دەبێت نەمێ زادا دەبێت نەماچ فەڵان ئەوە پەهلەویە نەماچ ئەف سۆدیە نەماچ فارسی نەمازە نێزی کورمانجی نێزەویە یاژی گیلەکی پەشتو بەلوجی سیڤەندی تالیشە دێو مەسەلە دێو ئەوەکو وەحشی یانی ئەم بێژن ور هون دەبین ئەوە زازەکیەوە هەورامیە و کورمانجیە سۆرانیە هیجار ئەv ئەسلێ خۆ بە هیتیتی ئەو چەند هەزار سال بەرێ میلادێ یان زمانێک کەونە و زمانی هەری کەونێ ku nivîskî ji wê demê maye loma gerek giringe ew dibêje Sîus bûye li wir paşê bi sanskritî bûye dêva lê mana wê xwedê bûye û ilahî bûye paşê hindî de hindiya îro zimanê hindî de yanî hintçe mana wê tanrısal ilahî pîroz yanî paşê avestayî de mana wê guheriye بویە عکسێوێ ji ber ew ji dînek wexta diçin dînekî din ew dînê xwe bere lanet dikin yani berê navê xweda bû paşê di awestayê de ew bû şeytan îblîs yani gelek peyvên wisa hene ku di dînekî de em bêjin di zema mecûsiya de yani zerdeştiya de zend avesta hûn zan heye zend avesta kitêba şerha kitêba avesta ye ku zend ew zimanê wê re zendik digotin mesela Ereb ji ber ku Müslüman bûn hatin Kurdistanê ya İranê ew zend peyva ba mecûsiya tiştek pîroz bû lê wana gotin zindîq ew peyva zindiqa ku em zanin kafir mana bêîman falan ew zimanên nû zimanên berê xirab îlan dike ew jî wisa bûye yani ew berê xwedê bû navê xweda bû başê bû cin şeytan filan فارسیە کەونە پارتی دێ و پەهلەوی و فارسی و تالیشی و بەلوجی سەنگەسەری سیڤەندی لاتینی مەسە ئەو ئەنتەرەسانە کو یان زمانی ئەوروپیش بنێ لاتینی ئەو دێوس تێوس تەۆلۆژی فەڵان هونزانە تێۆلۆژی یانی ئیلاهیات ئیلاح تێۆ ئەو جی کۆکیەکە فارسی دیێ زمانی پروسیا زمانی یونانی زەوس دیۆس فەڵان ژور تێ کۆکاوان یەکە ینی لیتوانی ئەڵمانیا بەرێ ئیرلاندی دیە رووسی دیڤۆ هەموو ji bingehekîne ha ev jî peyveke enteresan e ev tenê ez evê de zazakiya di kirmanckîya Dêrsimê de rast hatim Zurvan di zazakiya herê min din de ez rast lê nehatime ew vê peyvê peyva Zurvanê ji bi mana ew ê bikartînin yanî wek çi dibin ew ê şevê mêlê şevê merov jê ditirse wek erê îcar bi wê manayê bikartînin manakî negatif yani xirab ev tavî min merak kir çi ye ji ku dikar derkeve paşê min seh kir ku ew zimanê zerdeştî hûn zanin du çi dibêjin yani dualîst bû yani du xweda hebûn xwedayê xirabî xwedayê başî Hurmuz û Ehrîmen piştî demekê ji wî dînê yani mensûbên zerdeştiya grûbek derdikeve ji wan re dibên Zurvanî ew Zurvanî îddia dikin ku Zurvan ew ji zaman re dibêjin Zurvan yani peyva zaman ji eleqa bûye divê Zurvan maka ya dêya ew ye dêya hem Ehrîmen e hem Hurmuz ye yani hem xirabî hem qencî ji Zurvanê derdikeve loma ev dibe wek monoteîst yani tek tanrılı yani yek xwedayî wek biparêze ji ber wê ê zerdüştî viya lanet dikin yani ev ji wir maye gelek enteresan e ku yani wî xirab dibînin yani
يعني جور مثلا جوه پیو ام فهم دکن کو اف پیو دما کو اف زروانیزم درکت ج زردشتی جدا بو او ناو قالك كونه وسماها انترسانه يعني وهي افاده دك و او دبي او تاريتيه يعني دما تاريه ده او خداي خرابي بتاريتيه افاده دكن زردشتي ده مثلا كير بچاك يعني او از دريج نكم اصلي وي د زمان كون ده برين جبريني مثلا بالسانسكريتي هي اوستاي ده هر هي سانسكريتي اوستاي پهلوی فارسی سمنانی سیوندی سنگسری بلوچی سعودی لام مهم اصل و جسر کرته کو برین يعني کو كويج برينيته وكل كركي هبو بمعنى كارت د سانسكريتي ده معنى برين بو كرج جبر كود برا جور ناوي كيري دركت و هندبين بالدوانه ده مثلا برينه يعني سانسكريتي و فارس ايرانيا كون اوستاي برينه وانا پهلوی سعودي وانا همو برينه حتى يوناني ديسا از دبرم مثلا كيرو İsveç'i خيرا سكارا دنبسنا ما خيرا دخوينن انجليزي شعر falan ama همو yani ev kera me ku be kurmancı hunde beni kardi falan hevrami hevrami uzadaki gelek jara hev beşin aynine de kurmancı da ev deya ve ketiye de kurmancı da gelek jara ev deya dawiya peyva gelek jara de keve sivik de be le de sorani de heyet sorani de kerd yazi kard نزانم از بیجم نبیجم لیا برای گوت پیوی کات بیرامن به سورانی کر نبیجن یعنی کر به سورانی یعنی پنیس بله یعنی او غلط او بیا بله او هنزان شفل هیا شلف هنا کرمان دم شلف هنا دم شلف هنزان او کیرا کو دسته و تونه یعنی هناك شافر دبي هناك شلف دبي هناك شفل دبي همو من نفسينا اللي ورا هنا بنير أو مساعدة بكن أو زازاكينا أو كرمانجينا هناك شافر دبي هناك شلف دبي هناك شفل دبي أو كوكوان عربية بعربي وسورياني هاتيه سورياني ده هر كيرا ل فرقوي وكيرا نورمال أو كو أبيا أو أبيتنا دستاوي جيكتو بجري تنا أو بالسريخ أو باش هالسنة يعني أو جواز زمانة هاتية كتيا كردي بله أبري جرينجا أو خويا كرمانجي دزازكي ده أم سول ديفيجن سول من دوغا أو سول شيء يعني أول سول اف دو کرمانجی ده تونه بیا اف پیو یعنی خوی یعنی توز اف سازاکی فرمه و جدا هنه لی آ گرینگ اف اوا لاتینی سال فرانسیس سال ایتالیانی ساله اسویچی سالت دیویژن انگلیزی سالت آلمانی سالت سلاوی سولی روسی سول tam zazaki yani sale ve Yunani ve had beycar ev hevse de pevinden de işten guarten o ev Ermenikiye al o evçiye ev ha na ev tuzak solak dine ev formak ve din heyaku علاقه بالصوله بالصولامتون اللي د فارسی د خيره د بيجن نمک و پارتیج د بيجن نمک سیوندی نمک لجبر ev çuma ev mesela sol çiye linguist yani hin kesin tabi zaman Avrupi ev peyvin xayak biyek etimoloji wan çekirne ev mesela ev lekolin minne yani ev ya ev peyv لكلنا من تاني أوكم من زازكيو أصل زمان دن دانا برهف
لأوروبيا أبيا شرح كرنا إزاح كرنا كو أصل فيا چما سالت يعني حتى دفيني زمان فيني ده جهية دفيجن أب جبركو بحر يعني بحر دريا أو دريا بخويبو جارة پیشين جور پیدا بو أب ناف جبركو بحري رجي دوا زمانه ده وساد قوتن يعني سلامورا جويته وكيدنجي يعني بله يعني أصله جوي آوا بحريتكو أو بخويبو جوي را سالت تقولن السويدي دبيجن سالت يعني فرنسي دبيجن سيل تمام أو جهنم أو جرينجا بالكشة يعني أو جهنم بعربية هون زانن ليه انترسانه كو أصله نه بعربي أصله بعبرية بعبراني يعني ده التوراة ده جهة من ديت ده أوه ده با عبرية با جهوية يعني إسرائيلية خدايا كهبوية خدايا خرابي يعني قال كس جي كده قتل كرنا كش فلان كشتنا أو كرنا ده أوه ده مگو خدا لأن خدا يكي ملكي وان يكي سلطان يعني أو يكي وان حكم داري وان وك ناوي ويشي ملك يا جهنك دبي ملك işte دبي كتشو خيز كتشو كر برن بشوتاندنه كشتنه فلان أويا يعني ده توراة ده جهية توراة işte يرميا آية يرميا سورة pardon سورة يرميا آية سيود ديا لور بحث دكه إيجار علاقة بجهنم چیه أو جيكو أو حادثة چه بويا أو بوير چه بويا ناوي نجي كده نفسان ده جهنم بعبري يهود زمان يهودية يعني جهوية أو جبركو عرب حرف جا دنجي جا بعربي تونه يعني أو نكارن بيجن جا دكن جا أو جهنم بويا جهنم يعني هات في يمكن إن شاء الله يعني أو مثلا جهنم بيوا جهنم إنها بعربية ج يوناني هاتي ج إبري هاتية والتوراة ده بحسب وادي دكا يعني التوراة ده من آيات أوابي جوت يعني بحث دكا حتى مثلا بنفراه توراة يشو بحث دكا ده بيتش مثلا فر ده بحث درا يا جليا يا دري هينوم هينوم ناوي وجازي أو بويا جهنم يعني قلم مثلا قلم تدبر أم دبيجن خي بعربي أو نعربي أصله بيوناني قلم كلاموس يعني أو قامش بريون زان قلم قامش يشيل كرن يعني حتى أم وقت زاروك بنجي وك حكا كلامي دقوتن مازن بعمر مازن دزانن أصل خو قامشة حتى اسطنبول كلامش فلان هي أو جورتي يعني قامش بويا إجارج كلاموس وباشي كلامو باشي مثلا فرنسي بمعنى دولما كلامي ده ديفيجن كلام نورمال كلام نه كلام اللي دولما كلامي ده ديفيجن باشي عربة جوان قرتنا عربة سوريانية فارسي خامة ديفيجن و پشتو اردو و سانسکریتی هندی اوانا زازاکی وانن اوانا هورامی اوا کرمانجی و افجی سورانیابی لجور هاتی بس اوجي جمرة همو انترسان لو ما ادوي همو بالكيشن يعني اوجي بالكيش كو او مثلا ربن يعني ربن مقول اف يعني ربن هون زان معناه بلنگاز يعني ربن وبلنگاز معناه من نفسي اللي بالكم نجي جنوي دري ربن اصله او امبر ملاين يعني مروين دينيين جهويا جوان را من ورانو سانديا جي كده جوان را رب تيغوتن إبريا جهويا لأوجي قالك كابنا من أكاديمي قلتم 3000 سال بري ميلادية يعني مثلا نكارم بيجن أبيا كردية جبركو 3000 سال بري ميلاد أبيا هاتين نفسين كو أكادية أكادي زمانك سامية باشي آرامي بويا الرب معناه مزن باشي إبرانية معناه
مزن دینی دین adamı büyük din adamı falan böyle mane Süryani çek mana guhariye Süryani mana keşiş rahib cidde و عربي بويا الرب رب عربي يعني خدي الرب من يعني معنى خويا أصلي خدية من مسج كولا أفندي كولا دقوتن رب يعني جبركو خدي تعالى مسلمانة جي أو جي خدي محلوقاتي هم بيجن لو ما جويرج قوتن الرب وقت هم دبين ربي يعني أو إياوي معنى من ده بعربي يعني ربي وقت تبي ربي من يعني ربي مثلا يا ربي تي وسابكي أي ربي من يعني بله pardon بنفرا مثلا أوي ده هي ده دعاءك إزديادة از راست هاتن بوي معنى تام اف ربان من تمام نكر اف رب هم جهويا هم خريستيانا سوريانية فلان لكردستانه اوانا جوان را زواج بتايبتي خريستيانه قد خيا يعني او نازوجن نكارم بزوجن يعني لقور ديني خوان او جبركو نكارم بزوجن وبجي وسا صابل مغارايا فلان دجيان پجمرده بون فقير بون كردان بيجن بلكي تنين كرمان كردا أو وقت تشبيه بنزت مكرنا قلت رب بنيرا يعني وي جبرك أو فقير ديتن دليوان بي أو دبو يعني بكيربون قلت رب أو ربان جورتي حتى ما قلت يا الدعاء كإزديادة تشد بيجا دبي هون بدن خاطرة دعاء فران الرب بني ديران دير كليسية أو ربي كل كليسية يعني أو الرهبان كوا عربي باشا تركيز دبيجن يعني أو الربان وساد لفرد بيجا أو رباني خريستيانا يعني ليه معنى باشا معنى هنزان معنى بلنغاز قلتها بنا زوالله يعني أو تركي دبيجن بلنغاز مقول بين بلنغاز جهات بلنغاز أو شيء بجد بيوا بيكاتي أو net tahlile mine yeki Rus zaman nasaki Rus evyan nefisya qanaata min ew rast dibêje yani ew bi Farsî dibêje du peyva pêkatiye bela engîz belayê ku em dizanin bela çi ye bela engîz jî bi Farsî engîxtan yani êku ji belayê müteessîr dibe ya bela dike falan ji belayê müteessîr dibe أو جورتي يعني جدو بيوا بلا أنجيز برا هي بلا وأنجيز إيكو بلاي بخار تينا سرخوة تينا سرخوة أساس يعني دكشينا سرخوة يعني مو سبب بل أف بيجي از لزانم از كرمانجي در راست نهاتن بمعنى ديسا معنى بلنغاز يعني داما از دزازکیا درسیمه ده و د سورانی ده راستاتن به وی معنی داما دویجم معنی زوالله فقیر ev de Farisi de rahavi heye de kurmancı da rastı ve peyvenat de Farisi de aslevi der umande yani eku tedamaya eku nikara jibni der kava jurte dermanda paşı sivik buya dama Tamam. داماري أو دي يعني دي ماري نا أو نا أو تشتغلنا علاقة بالسوراني ده وماندي بون نا ده سوراني ده جي يعني إزازكي جي سوراني جي أو من قلت فارسي ده درمانده يا ده در يعني تيدا مندش زازكي مندش مان يعني مانا كرمانجي ماين يعني تيدا مان يعني شوت او شيء دي سازه بيجن بالكي شجبرش او جلك بالكي جبرش جبر او بيفن كو بيف هنا مقوت هن زمان مري يعني بس زمان هن زمان هنا مرينا يرو نمانا يك شوان زمان مديه زمان مدی هندزانن زمان مدا امپراتوریا کرمزن بو و علاقه کردا بوان راهیه
لی تشتکی گلک از برم حیف کو زمان وان نویسکی نمایه یعنی او زمان دن او پیوین دنی کو حتی هم بحث کرد هم بالا خو بدن اوج زمان نویسکی ام دگرن yani ام چم زن آکادی چوا پیویه من آکادی ندیتیه yani نویسکی ام زمان وان دنیرن و تشتا ام لور پیدا دکن وقت ام لی کولین دکن yani لی زمان مدان نمایه yani نویسکی نمایه البته او امپراتوریه که مزن بو زمان و حتما محقق هبو yani او کردی مثلا لنگویست کو مثلا من باوان خواندیه لنگویستین اوروپیجی اوجی قبول دکن کو کردی لگور فارسی نسترج مدیره زمان مدان نیزه هن حتی tabi zaman nikarim mesela durdurucu bir sekim hen kriter tespit kirne zaman nasa em bejin navbene zamanın Hindiyo zamanın İrani hen guhertin çelben evana kayden wan hene yani hem olsa baradayı nave yani hen deng debin dengindin çava debin filan ev meselek derece de beşin zamanı İrani de ev ders vakta medxandın evana dahatın xandın ha icar ev çend peyvin kujmedi mane bu vasıta hen nivskarindin bi reya hen nivskarindin em je agahdar dibin yak şuan ev peyva spaka ev je Herodot'un zanın tarih nasıl ki Yunani kevne beri miladi jiyaye ev de tariha xada bahstika dibêje meda ji kuçikre digot spaka spako medi min cikten sandiye ka medvene levre spako ica de sanskritice wek svan heye eva gerek balkeşe mesela emzaza bamem de kutik yani kurman bir küçük le hen heremin zaza me ev tespit kirine ne tenemin hevalin zaza henek mesela de spa ya spa و اف فرم اوانه همو به معنی کوچیک د زازکی ده نه اف د کرمانجی ده او پیوا هون زانن سگ یا سگ باو مثلا وقت به سگ باو اوانه من همون نویسینه سگ سه فلان اف د کرمانجی ده دوانا ده او پیاوه کتیه سوک بویا د کرمانجی ده گاوا دنه من گوت او دنگین هندنگ وندا دبن دنگین ده مثلا وندا بویا په وندا بویا ل د زازکی ده جی او که وندابویت زازک د کرمانجی ده هن هریما نابجن سایا صد و سگ باب مثلا هر بهدینا او هلا جوره مرگی falan او د سگی ده او جی کی ده گمایه yani په وندابویه او د سورانی ده هروسا د اوی ده اوستای ده هيا سپن و ev talişiye, zamanı talişiye, semnaniye, maya yani deva zamanı da. O da Farsiye kevinde, disa keye, gileki, o Rusi, enteresan Rusi sevaka yani kok, urji maya. Yani juku. İcar vakta merun nizanı mesela hen hevala medugo spa işte zazaki de dugo ya spa çi hem de bir kütük de tavana juku der xiste yapılan mer vakta nizanı yani. Tu vakta baqadaj işaret bedenim. İnşallah ne kadar yani. Bajar mesela şehir yani Türkiye şehir de bejin. Ev de hundubinin de zazaki de hevrami de kurmancı de forme juda me yaku tespit bune ev forme kurmancı ev xabataka vakfa Mezopotamya heve mejuan ji gerek istifade kiriye. Ev ji soraniye ve اوی اصلی امزانن چیه جبر کو من گفت یا او لکولین زمان ایرانی وقتا مدخواندن دگوتن او رها و پیوه کشاترا به سانسکریتی کو معنا هزا عسکری هز یعنی قوت دده باشه به مدی بویا خشاسترا و دا اوستای دیسا خشاسترا فقط او سه پلتکه یعنی اوسا خشاسترا نه خشاسترا فاسه او وقت اوسا سر زمان ته او کرن او جديسا معناوي هر وكبريه اللي فارس د فارسيه كم ده معنى شاه خرال دقرا جبرك او قوتا هيزا عسكري بويره يا ناوي شاه بوي معنى ده خشاسه او رايوي دكذا و د اوستاي ده شسره ده شهير يعني باشه د بارتي ده شهر
پهلوی معنی ولات و شهر دگره شتری باش شهر پارتی هدی نزی کرمانجی یعنی شهر دبه و پهلوی شهر فارسی شهر سمنانی شهر اوسا د زازاکی د شهرستان هست د کرمانجی داشت تفهم کردن لی کرمانجی زیاده بکار نید اصل خدا ایرو تبکانه شهرستان زازاکی د امج باجی را دبین شهرستان یعنی وقتا از گون مثلا چم دیاربکری چم شهرستانی اب دناو مساعده بک ام بخدین پاش وقتا قضیه تو نوت بک کرم آخا بوکو هشی من جی بلاو نبیان او استانوی معنى ولات معنى جيجه كو خلق لي شناهي ليه شارج خماغو او دبا شهرستان د فارسي د شهرستان هي و د كرديا هن هري من رجالات الشهرستان هي معنى باجير ده يعني وهناك جي هندزان او كرديا كوبشك مودرن او بي هناك جبو مدنيات دبن شهرستانيات فلان او جبر شد بن جبركو مدني بعربي يعني باجير وقتا مدنية يعني باجاريبون بعربي مدني باجارية لو ما هن كردجي جبو شهرستان دبيجن مدنيات يعني شهرستان يعني شهرستانية ما فلان دبيجن توش او خوش بید تمام باش يعني از کارم گلک ساعتا او بکم من گلک نوت من جهل اللي بوكسري والنيش بلكو اشياء اگر اشياء خسري ننر امورا برا لورد قادين گلک سپاستكم پرسه هبلا هنا دخوازن پرسه بيش كريم ما شهيد روان زازاي جيل ما وان سوق تمام سوق او عربيه عربكيه سوق يعني عربكي يعني çarşı. Arapki souk ev bqad bejin mazi piran ravanı piran amane var raştır ma Diyarbakır ravanı souk eşya souk neyse ev herkes ligor khad bejin le mühim ev esas mana souk yani souk بعربي يعني çarşı bel kerem كان وكيدن سوراني جي شهرستان tamam وكيدن برسه هبلا كرم كان Bu peyvandan reji nan bine agır xaliya bine agır teşekkür bel mecba mechab öyle bel وخماندن جي جويته نخماندن او نماندن دكار على قوي به دكار مثلا هفير تازه را ام دبن هفير هم ساكنان دي جات بين خوار يعني هفير خوش يعني مادين لانش او نماندن دكار هبه نخامتن دكار على قوي به كرم نانك تایبت با مذهب چیکرند سر ساله دا نان دبنه خلیا اگر دا نانك izkivi tije tamam nabevi خوره مجا او تشذكر يا با من ناوكيدن بالخاتش ما تقول نيسا tamam نيسا لي او بل مجد خص بن خليه بل وكيدن ايكو برسه وانا كرم كان يعني ve davi isal çend du kitap ve sorani be harfi Arabi derketin arrast yani min pir usa ev nekin nikarim bir çıkas vak soran da bir baver pek raun yani çıkamer baveri pebine az baş nizam çünkü tabii merve galat tişteki beja naqid be bu kurmancı az nizanım eğer hebenci min neditine yani bezazaki işte ev turabi saltık ya كرم اونجا از تشکر کنم ماهت جعدیل اکو موات پاپول الارای پاپول پدال پدالیز اونجا چو اوما عربا را توموفیل را موات ماکیناس ایتالجو Tomofil otomobil emrim tomofil kurman jenaklı bir şey. Aslında otomobil he ya. Otomobil zvanı Avrupa yani tuzani oto
خوا بخوا موبیل حرکت اوی کو خوا بخوا حرکت دکه یعنی اتومبیل اوتو حرکت لزازا گفتن تمافیل هنوز کرمانج تشته وساد بجن تمافیل وكيدن او تشتغلنا وكيدن برسيون ترامبل اوجي اوتومبيلش كلام كيف؟ ترامبل اوتومبيل بلوي ما يعني كلام Mamusta van ilaki bu şandan gelek duan da mesela hela mitolojik de kurmançki zedeter balk şandı. Gel o Kurdi de kurmancı bu kurmançki de naberaman de zede fark hep ali mitolojik. از tabi از زیادتر سر زازکی کرمانشکی خبتیمه tabi وقتا از بوی سر وان دخبتم هر نیز ام بیشن پیشی لهجن کردین زارابین کردینه کرمانجی سورانی هورانی falan از سر وانجی خبتیمه yani başı bir zamanın derece diyası siyada bir zamanın dinremin mukayese kirine hen pev kum lüverji mesela çendimune hebun kun de زازاکی ده هنه دو کرمانجی ده چونه مثلا سول مگو دو کرمانجی ده بین خوی وکی دنجی پیو هنه مثلا از نگیشتم مثلا اوجی پیو که گرینگه مثلا پیو گله گرینگه مثلا دومان مثلا ام نبیجن لی زازاین درسیم زاروک را دبیجن دومان دومان ده سومری ده هی سومری 3000 سال 2000 نظام چند بری میلاده زمانکی جدایه yani Sumeri ne zamanı Samiye ne Hindu Avrupiye bir zamanı ki cüdaya tamamen cüdaya 3000 sal beri milad 2500 sal ev pev mesela dizazaki dersimi de maya ne de kurmancı da ne de zazakiya harimin dindeci ne maya zamanın İraniye dindeci hiç rast ne atma mesela canat işte per balkeşin yani çava maya vek ev zurvan mesela mgot ya mesela zurvan de zazakiya medet tüne aj pirane me ya de kurmancı da tüne ya rast ne atma dizazaki de yani hen peyvene ku de kurmancı da ne mana dizazaki de bqanata min evjber ku zaza zedetir li çiyay ase mana u je izole buneci bajaru em bejin cihen ku tekliya bi halki din rahaba tekliya wan kutbuya filan ev tişte kevn parastına vak dengi yani vak dengi hen tişt parastına yani mesela bu siper mesela küçük siper yani meda zamanı meda parastına yani وكيدن كلام كيف؟ دوما برنامج benim dünden zor dünden içinde yani. Müfhem nekene. Böyle şeyler doma zarı kadar doma süvecide başka değildi. Barnamej benim dünden içinde mesela. Yani nabe zaruka. Zaruk dünden. Dünden evitine yani çi yani? Yani zaruki bitene. او دکاره و سبله دکاره تشتگدن هبه یعنی کو جبو کروجا هون چی دبین پیوک سایه کروجا پیوک نیزی کردنده مثلا کردنده mümkün dünde tabii ev az tam ne eminim yani çünkü evet işte cana ligor tahmini ne yapın dikare usabe dikare usa ne beji yani dikare alakalı bir domandını hebe filan ko bas kordunde koroca yani le marud devil ser bıçak bir sakine ev ke hamar zumer karar bir cana galat ev de وكيدن كلام كيف؟ مهرات إزادي جنابي دياربكر إلى الوطنوي أيا باش ميلادي شسد وحفتي فلان نبي أميدا عرب أميدا دبيجن أوروباي أميدا دبيجن يك أشيرة كي عرب هانينه نبي بكرية نزيك يمني ما بين يمني وبغداد أشيرة بكري هانينه هم كردا برامرف بكن hem İslamiyet juanı bugün hem zi van asimile bugün tabi 10 sal 20 sal 5 sal da giş nüfsandi Osmaniyan da Araban'da Bekiri Diyar Bekiran bu sağ müzik 1000 sal bu Diyar Bekiran Mamusta bu Atatürk Diyarbakır kiriye aynı tarihi mesela seraser rastı. Fakat aşire Bekiri yani işe var rast neçu paşi ki bun ev bun Kürt.
ku Kurdevar bun o giş baz serhildana Kurda da aşira Bekiriya giş seri kişandın şevki da serivan giş jekirin o aşira van belam Ki sereke jekir? Ki Bekiriya ki jekir? Osmanlı Neyse ez ve nizam evana inşallah. Nizam. Evet ez nizam tabi çıkar rastalle. Tamam. Ez ve nizanım le tişteko ez zanım ev tişteko tagut destpek ev rasta ku takriben 1000 sal yani beri ve heremi قبله کی عربه هبو کالی که وان جرد گوتن بکر بین وعیل بکر بین وعیل یعنی کالی که وان بو یکشی لهره مردینی سیبینی و جزیره یا سوریه مضار هبو بنی مضار و بنی بکر او ده هرمن کو عشیرن عربه ویدمه یعنی لگور ناوی وان عشیران diyar Mudar و diyar Bekir dahat gotin ku ev tabi ne jibo nava bajir ne bu yani jibo herim bu şu navi diyar yani diyar Arabi dar te yani benim vak memleket vak ev paşe ev tabi vakta edi jari idari de sistem peşte çu navi merkezi Diyarbakır'ı kırın Diyarbakır yani لأصله أو تشتكوا ما قلت جور بو إيجار يعني تاريخ ناس دبيجنكو أو دو عشيرين عرب بون اللي باشي بونا كورن كارونا الله عالم يعني الله عالم الله زان أن زانم يعني bazı tiştek diyeceğim sen ciki lafan bu tahminamın Ermeni diyeceğim Bekri Ermenin Bagran hatta nave kraliyet ekvan Bagran Dibin ev Bagran, Bagrat, dibin Bekri. İnşallah etimoloji popüler ne be yani bu sefer her tişti bir kakur yani. Mahat ma varır ku mafun varun ara sasi list and varun. Mesela hindi kendi umay varun yani av umay indiyo hat şey umay umay kabul etmiş. Varoniyo ay va yani kurmancı ba yani. Hindi evekvan hebu Xuda ekvan jiredun vato bizazaki yani va yani rüzgar kurmancı ba ev ve paşe de bebe vaktu de biji ne barana le ba be Sanskriti vatu u vat de avestayda vat işte ku iro emzazaki de benim va ev de benim vat kurmancı buya bad de farsiyle bad de ya ve bu paşi ketiye de kurmancı de buya ba le ev mesela ba vatu nave Xudaya ki hindiya bu vayo ka etimoloji popüler nekin uçurken bakın yani. Neyse. Hatın daviya ev müjara xwe beşler bunun pir keyf hoş bun spas dikin û roj baş. خباتين بذي رنگی کو وقفا اسماعیل بشکچی پیکتینه براستی گله گرینگن ام هیوی دکن کو وان چالاکین کو بردوام بکن لسر زمان گرینگیا زمان جبوی ملت کرد پر گرل پیشوه لسر زمان خباتین لسر زمان بدومینن باشه دیسا دیروکا ملت کرد لسر دیروکه جی مجارن بچوک بستینن و بوی آوای حتی بکشینن و بدن مدیا جواکی نفشن نو هایوان ج دیروکا ملت وان تنیه دوی کو دوی واریدا جی خباتن وان چه ببن و دو هر بشن
زانستیه دا یعنی دو آلی سوسیولوژیه دا جدکارن هم خباتان بینن پیش ملتی خو براستی از پر کیف خوش بم به خباتن وقفه اسماعیل بشیکچی و هیوی دارم که بردوام بم اب خبات از جی سپاس دکم مالتا